Didieka, ye bottom nye. Yeah. As I say, no man, I have but any reflection. Reflecting where you Mami ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVG so wo frɛ me adwoa searching ebusuafo ababa we ya okase wo frɛ no Akosua Adutwumwaa oye journalist ne picture and that screen so no odi ne dwuma e wo despite media nanu dem Akosua kwabenamafo na Mark Jerry omo ya sapone sanya ya bro tom na ye Bre3 mede mem wo Ghana henti me kwaka obabu me ye wo journalist fo ni bi wa ha omo ye okay even if they are not okay cry they are okay but Ghana journalist fo no mana meme how ne say His Excellency John Dramani Mahama be president da ana mu no mu ye mpanifo bebre sen if anything, youth na koto abano. Youth, most of them, in who John Dramani Mahama na membuda. It's as a good country, no. Somebody say NPP folk na muni miso omo MSC appoint mu campaign mo na John Dramani Mahama so esen kamo kicking off because na muni ne performance da. Amuni mi say ba obi o me ye na Ghana ha no me na say your mind bia ye serious. Ye many serious ye person of mind no ekoyi a. Enye o manya na ebusuafo ansa na no mesrew say open photo shoot e dey birthday and now dey wedding pictures and bibia open quality pictures and need the whole clear contact cam hacks na me send that screen so no and I say open funeral videos open wedding videos wo Bre3 wo Ghana say wo ba be program na do wani atoto a wonni mo bia obetwa quality videos na quality pictures dey ma wa contact na ma na egu screen so no cam hacks coach bi eku abofra in the name of nyema basabasa bi a wa ye na coach na afa no hwadi a ye gender minister wo kromia enye sa country ni bi na ye ka me ka country a Aban no efa nipa ho like omo ye serious a anka ye fa de say okujata blakwa Sam George Samejamfi sa enkrofo miensa we ese nka chese nka ye band omo free politics forever. Besi nyese nka se enkrofo we na I was asking someone say in 2028 okujata blakwa Sam George and Samejamfi ombetimi abi omo anaye politics and my answer is yes they can 100% because Ghana na ye wono ye ba ye chese na Sam George ne kwa no me hin serious ni pe na to Akufo-Addo stop galamsey now to Akufo-Addo stop galamsey now na okwa ha LGBTQ plus then they stop it now na Sam George wa ba bem coach Ibrahim Osede eku abofre Ransford ye wo man mo bi ntimi nka hwe your friends say LGBTQ then no omo sign in parliament house like seriously e wa bra Sam George e member of parliament ni ngo pram MP e wa parliament e na book e da ho sign galamsey stop it and this for mo aba galamsey stopping and no mo si yensu no kra say I am more NPP fo penufo any bluefo ni bi ye galamsey omo ndwe Ghana ho say yensu yeti ase na ne yenim say NDC fo do omo ye holy nti omo bae no insu ni na ebete insu ni nda so nte na adi ye friend say me ref ni di abrant so ye Fulani ni o say me ni di someone say on Madam Samira Fulani ni so ye nipa abrant ye central region Joseph Yamin one man warning why issue warning say your bema wo do to your boss or your president or your vice president or your minister or your bema stop galamsey na kabete nti ensebwe na Akosua mo eye enkofu e kire say journalist fi omo e kire say yehusu ni pe Bre3 e wo man ni mo na journalist musu wentimi an campaign entia John Dramani Mahama say Ghana for mama ntu abema no abeye president da eni Bre3
pesemi nkuminya hypocrisy nti mu painti John Dramani Mahama as saint as obofo che say as a omba Ghana politics mu da na modern abeto yen so na ye bre afa na musu mamusu na afa na ye bekọ sakese na afa na ye ba behu che say afa na ye ba behu ye mana kese no ya na mo kan say ye say ya tete nioma so ya te ase enioma de he ne ya tete so ye nte ntosu so ntosu buoda so adin ye nte ntosu de ene e bia ntosu de me ya dance ni say abafom ewa hefa kwa na ewa yi say ye koto 100 ewa hefa ye to no Friday no ewa he 100 ni bebrebe kwa na ewa he ewo okwa Accra emako Accra ne boarding eno me koto moko eno nipa na wo kana asem no me to moko 50 cedis ono kwa ho se ne yem hye no me yem nsa se won se ne mesi ayem nsa sa pepe moko 50 cedis anka na nim se moko 50 cedis anya sa na e wo se me ka bibi se enoma na ewo yen manu dia me pese ne kan akwabena beto aso nyina ne se wo de yeyi ntosu to ncha akwabena dia yin bio na betimi aka de ahyem ayi majari si ya Ghana omo se nyoma omo amokra nyoma fra brochire ba ene nasefo de ka ye botom nye e je say enoma no aye bade ni reflection reflecting wo ye botom majari onkopemra ye sika yie ya te ase but ye se enum na ho Emma Aban na ho makraman ma mekaye ekom de yo ana ye bre o enioma nko yo say immigration service for allowance rent allowance every last year the besin ne yentua mpoma suppose for akatua majari wo sha akatua posi for dia wo sha akatua ya de national security for say sikan keten omba da ya aduma. So kwabena opesi kabra na be solve your problems in line of the Akosua na chese ekobasa na sa omampanyi wote akonwa so na oyi na soafo a asoafo ni timi mamampanyi ne nipa bone enu bi ena omde ye nanado kwabena kra enu bi omde ye nanado ono kra said your odi jagu nanado so no wu say na e waso omani dipem waso omani dipem ena majari me yasho nso se wa hu president no enkofo nso de no fa baabi ai me yasho say womu ye no juju womu ape favor no womu ye na de na afa na ni so ai womu ape favor no ebi ne nam kira man so ebi ne nam botrewa ebi ne nam asuafua ebi ne nam anwiesu ebi ne nam saa mia wodo no a eno mu chichiu na de enti sa we ya president now bet na konwa so no man pa ebo mu anye den asoafo no obi ape favor wonyo na de say and yamani bi wo hono mu a wo de me ten ne cabinet be so yeah but when the institutional locations now Canada no e ba say institutions in Bre ma me si wo ba be ye light ya won kra nyina na agina so sisi akra de wan kanke ye o ko kan so ye no botom sika no be yo se sika na ma when dem no no kwa onya ye no be it is road maintenance Aban roads who say so e bom so bo pa e na yakwa na tutu o e na mo nkwa kwahwe obuni nya ko mbe yo na akade ne ko ye besi den wa light ye wo kuro mu ha yeah the eso enu 20% 80% nyina say okay enti mekansne okuro say wan kwaya traffic light ya ma wade wanu ani kotoko m sika na na kwaya na sede ena wo so wuti sika no ho ena sika no minim say accountant fo no sika ne guwa say yi wo mu fa wa ho e bia na sika ne kabran se de ye ka bia na sika ni ho wonim say ye ka ena omo so so de omo mo bobo sian MMDCs omo say their hands are tied on be me say at the end of be that me ka wo ma de ba o ma abotom mpo wo ma katua ne ade 8 months ni ye kwa MMDCs abia buso wo mu tibi kamusa be 2 years no ba katua nko ye ntan kwesi da ben adan ye bureaucracy ye asa ye ni adaje ye de tan brabo Debbie. What's the solve your problems? Solve it. Okay.
omusa ko gu no so abranti ya bonu mu ase amwa gem paebo Dr. Mahmoud Baumia wo de meduru ho ono ko akowura so da mu a yesi wa bodua nti onane onianu a oni kamafo na onianu obetima ka kire obi anti ana obetima yi anu nti sese de yato to kwane yato me abronye jai mi njai mato e wo mse me yachim ni ana mo a mo hwe me na mo nim me yachim kwa me twimanso saboa me na yetimi ton ye fie ko twimanso no se mo nyante yen kan dia me na jai abro kudos to you atamfu ni nyame nsu di wachi obi ntimi nya ufoko and delegate ni kwa pompo life ni kwa de wo ye kwa ni gi age kwa no omo jimi nko ne yen sere nko ya sama ehia so afa yenko ye mame hawa kumsi mama due ene ama ni hunu me hya se be ka asem bia mse na muni ha mo mba sisi ya he one of the friends MPP women sa oye bold na otimi fighting Kennedy 101 eya hawa kumsi. There is nobody in MPP ofri ase any Kennedy ejina 101. Nobody. And that woman and the man Kennedy ofri ase say ojo Kennedy enu mudwa because I be if a party no ofri ase say o calm down. Ofri hono dimrika ana de kokoto share asanso boache so. Ho we no tumrika ana ko anodom preso. Nti ko den se beti to onum na se okọ anodom preso na anodom preso yima no. Ana oba asanso boache na asanso boache be ka one word pe. Na sa asanso boache word ndi ise na san kwa fa atom so. Onya ba no atro yetete me no majesu konkuntewura aba. Na asanso boache be man one word o say me na radio so na TV so enkese ntia Canada Japan me nkese ntia pani bia efiri se yetete me afu mun se Canada ko na platform so no tibo dem kaw no ntia fi dem kaw me no was yetete o se majimi wajimi pen se majimi no se me yetete me na yetete wa ga be say yetete wo frifiri anka be de wo yi yantete yetete no konkuntewura ba #mominia mamemcha da bia do for be chemu na mo amosu na mehumu na me domu na I love everybody akari na abo how kumsin ana papa itu na ni si no so first o MPP party how kumsin a problem o ko mu go through na Japan I'm telling you what you can man for say boa but later na yasamba me ka say me army ye to ba wie ya me ka say ba umia de me nya na chi dia me form so anwum na ya me bo ansa na maye no na say wo ha no from say masa we prophet we are making wo ba ka say me boa me kire me wie wo be hu say wo no se mo ba ka ya Kennedy Flasie 2022 2023 no mu no se o Flasie so be say party no eye bra na nado muntie ne yie pa bra na nado suma nkrofo na oye program bi aye friend say the attitude sambaka ya won na tu ana Flasie say party na nkasa no wo ye pin ana mpen na nado suma mpanifo ko na kaka kire say kwadwo kwame yawo odi awuo jairi ya wo ye no na bia na daachi bi na nado ye prophet obetuma be ye president ana ba ye vice president e ho na that day ogina ho oso mu ko ni fie o esan so ye tete o mu nyansenti o mu ko frere ko tena fie abotre so kan wa nya no ho o mu ko ya no betra na tu na no ni wo fie na mo ba ya ho se ja temdidie no muntie o jatem didie no na bia na obeye president ibi president I go chop ibi vice president I go chop o su mun form Jimmy nko ibi man work I go chop if my hard work
obi ampanifo na kodi nkomo ofie akosere ne se ubetuma ba ye vice ebetumrebi na do asoma aku titiru ne anintimu ekopa ne chew se wonyai de woye no say be try TV so be di o matam moto no se abronye munye hu hwiu abronye de na abronye ye ade aka na dia ye owie no o free the attitude no and start say or work a party ni pin amena me yesei me na sponsor party no me na my party ni sei me na my party ni sei ana obi ania no obi ankasa na opre ya okom ya na obi amfi no ana okoto sha ha akumsin so dakwe wa na okotena ho no start ye ai me party na to ka ma we me na me yesei ade tie na ha akumsin de ho papers na ba bontin no so frɛ OKFM or frɛ Adum FM no send evidence na ma say mohwe this is my evidence. This guy called Ken Japan is wicked. He's lying. Oton pick up on him, mommy. That time, 300 million. Then time, Oton pick up on him, man. No more 200 car. Ni receipt ni. One fa pick up one chemi da. Now one more the chair, one more man. No more da. Obasa no better dia. No other amount. Sana pick up no kwan. Eye ku America for MPP. Ne gada sika. To pick up also from there. I don't know but to so sorry but party no. And na musuma party no also okon to no so we ya emu dodo no nka. Into omo be free na omo we wom. Na how akumsi wa ma na nne. Ano se na magi usika. Ano tua ne sika man. Papai ebegu how akumsi ni mas. Ana hawa kumisi ba wonte bete no to ana ode hawa kumisi tirimu ede fa no ho adwenbɔ ne hye ne tirimu ntuko na platform so a ai ana me yere nim ana hawa kumisi se ka se metre o se ma bodam kra yes of course I have so tell so bodam because na wo tra party no so na wo tata nipa o party no ama obi eni ano nti hawa kumisi fresh so ne ko one on one no a woni ne to enyie no ho no start say ai hawa kumisi disrespect no woni yere nim into we make sure say obe lose election enumu ana ye to abana womwane onwane NDC fo koye gang ko plan ye say how akumisi akokum obi NDC ni akotutu abusuafo me se video na trend ni obi ahwe meboni na ya senti na nipa dasani ai na we sitting MP timba trasi obabasi esun kwasi esun chenchim se yede tuo abone nkrofo bi ekun na no no kwa o convoy num nyame nko anko no so wunti asa yam hihia ato no so asa wo wu ani no say e fake and how I come sin frey I think say of frey peace for say enye no kra me kra me ni ho na ebeka na wotwekwa na omo so makotwa ballot papers so senti no omo ba me so ma omo de nkofo firi ase obi de hwan ni nkofo firi ba enti no je kwa ni ho memfa etuo ne abanko tata obi a majum na ablikuma NDC for ganging nkofo se yenkokum hawa kumse because of incident na ma min etimi twantro to hawa kumse so enti no na ya toa na wablikuma anko mukokum hawa kumse nyenya ngopon na je mami nkwasi ho a ka womaku na wie enne yesi ekoye hwehwemu a ose oboa oni evidence sa umano na ko se na cho ko se na ko le no se yo man bia ngo beku jail yes se itile ha uvale emfono combatin sanma sa umawi